dak photo hambi long itun on total 16 organization student atun pen itun discuss lo okay fourth round on lo apen only final okay kapre kalang bali awareness education reformation na fana aputha kalang dak 11 blocks lo ang bong pen askulan kami selection ang bong pen la KSA di masa student union la pen KSU la pen KSYC la pen organization doan atun sami amithang kadok obi kuloso school along ke visit pen di ma pa grassroots level alam sini tung puji kone foundation ha roma jo along pen sinang change la pen itong nasong bong pen kepali dam thigi afan itong authorization isia letter ta do wala so authorization letter en nilihin na CPG organization atong nitum isia team men si kem lo alang tum pen chelangra pen si kapre kalam bali basamila awareness education afa la isivet putha kalam pen si itong temra pen si lasi nona bangke la so authorization letter along pen si school along sami headmaster atumulong headmistress atumulong LP school ME school pen chenglok latum hudak ludam pen kerabun thegji afa latum kerabun ji afa kang chek dam ji fan kali latum afan kinep dam thegji fan kali mostami kosom pen si kerabun jima so awareness campaign along got si la kese tum ningarong no latum roki tum ta nang chi don si kapen kaprek student organization tuntan ng chidon lo kapen kasoting beselang tundam po kapen teacher atung long chot kali SMC a president pen chenglo SNDC a president pen chenglo rong rubalong rong asar SGB GB lapen paroga rong komia rong pen nam ghor long pen chenglo rong asar kurusar tung pen chenglo lapen Christian community tum long bote church elders tum long pen chenglo hala tum long anta Cetom dampe cingki cingbai pensi awareness of puthak la education system long nang pathur dun pak pen ke claim ra peji pai po to fan jatije ke porhia na jongsi katikuglo te kosonsi tum kibangji aprang afani tum future koson misen poma hingu poma la solam ke bangke tum non awareness adusi ang tum dampe thandap long po jongsi la pan jongsi tum claim lo putante ahok pet alam 1 month or 2 months or see going on till 2023 mission 25 mission sorry 2025 mission la so awareness bangki continuously si dampo alam apa ke itu ma period ke thik lo hai adet bang la so school la tum ni thom pen la pon kam kem dampo la so ki ako la tum itu WhatsApp group do la pen media mithang a page do mithang social along media along mithang sinong ke Facebook live tampo mani tum tampo langsung cici ni lo si ako itu feedbacks ko pipi mado ni tum mo ko ci discuss tu po anze ako itu wrong ako lutu po alam ba Atau soal nila about official or unofficial lagi la support alam ba education koson si karbiang long kapat tur ponjima ha education system koson si streamline ge wanjima hana so bang se akiran so official unofficial abang like ni iya minuri ni duntan education iya wala tunglong pen non ini duntan si karjab dun la so fan potang te nang tunle matha no munthi no je itum kaprek afan matha tipin no bonsame education reformation afan awareness afan ke klenji ani hang no sipini la so umbrella isivet aklai long nami dudun tupan pen itu cingki citak no KSA will never take action. KSA they don't have a right. KSA bagi ahogalam lo lagi. KSA will report to me. Education ay yang dulu ke. Alam tu na report po. Kalau so school along si sang pipi dan no, amane ar pipi dan no, mil pipi dan polam le hai. Mo pernah lagi puke. Made kali te school teacher tum bang with the irregularities lahai no. They will give a report to me. On that remarks along silang tung nang thanpo kalau so school long ke lason la school long ke teacher bang with that lason teacher tung lason si proxy teacher si bio lason pot alam thi then
SMDC, SMC, atumsi complaint letter should come up to us. IS afan ng lui ng lupo, itong DMC afan ng lui ng lupo, lapen iya afan ng top ng po, then action will be taken from the authority. Sa dami kesa itong sila action din di kichokit dam mo penipolo kichokit heng malagi dami kali headmaster ato ang fan kiteng dam ki pudami fan kali kanton dam fan ni kali ngatung ke dami ke pilo lam sam lam dokpen ko son ben sin ang tunglong kan ng kechira dun lima halabang sila so awareness sa campaign kita Ang sir la labang ke ahok lo lang zero performance sa school ke close 90 asokos notice ke bang penitum fan nason na por ng lili daji so for people sinang lirok malam tibang ke foundation kai nuwa join ni la high school long people lo hala foundation grassroots mi mede na matsi hala class 10 exam ipi hud anke hala tung katikuk do koklo la so pon alam tibang ki na penitum borilo la pen borizi ki bang ziar ni anke nan monde pen ke la tung organization doan sami rongdut po lapen latung tempo kusinin kilo. Kape kalam pinidolang